Ini membalang belum? Tempat yang sama belajar. Sulaman ayah kata-kata dibayang kontan. Gigi omek nanti adi nikah lagi awang di Muhammad Kawin Warko yang dibayarkan nanti kayak begini di kayak penting biasa 1 2 Nanggo mas kawin kuatos dibayar tunai. Nanti abdi nikah kak awak bimbing terus nanggo mas kawin kuatos 700.000 dibayar kontan. Nganggo mas kawin tos 700.000 bayar tunai. Ada gancang berbetkan gun sama topik Cirica. Nanti abdi nikah kanyang awak binti bungkus nganggo mas kawin 700.000 dan bayar tunai. Ya orang kali tapanya yang latihan oh latihan dia mah latihan susah juga. Nanti abdi nikah kanyang awak binti bungkus nganggo mas kawin 700.000 dibayar tunai. Nikah abdi Cikirai. sah Bun. Amin. amin Bun. Oh, bun. amin amin Amin.
kunci gedong kabacaan aya di sepuluh tali pundur mah anggur doa sang tinggi laki pamungkas anu ngaliung ngeda jembat nyahak sami ngeda jembat pangampuran sakit tulung api hatur mulia aya berkahna kanggo panganten sakali. Wassalamualaikum warahmatullahi Ur. Dia ke dia ke pengkar. Kawetan.